Nxa lisanda siqhuma igama lami nguChris Gande, nanzi inhloko zendaba zethu lamhla. Ethiopia. Inhloko yomanyano we-African Union umnumzana Musa Faki usesole ukungamanyani kwamazwe la ekuphathiseni amanye amazwe alendlala. Kenya. Umanyano we-European Union usuthumele abahlola ukhetho kwele Kenya abasola udlakela. Nigeria. Usomabhizimusi u-Olamide Babajide usesungule inkampani esebenzisa okusetshenzisiweyo esithi kulakho ukuphathisa abaswelayo. Cameroon. Umsakazi oseyisiphofu uJean Pascal Sombolingom usekhuthaze abakhubazekileyo ukuthi bafeze izifiso zabo. Egypt. Owe-Afghanistan osehlala eMelika uShishta Fayez olenhlanganiso ekhuthaza amantombazana ukufunda isamu, i-engineering leze science wethekelele ele Egypt. Kwanele bakithi okwalamhlanje sidibaneni njalo kusasa.